वंगु जेठ 15 गते सोमबार बालकुमारी देग पुनर्निर्माण समिति आयोजना स्मारिका प्रकाशन नीति लेखक फेला ज्याझो यागु ख श्री बालकुमारी देग पुनर्निर्माण समिति क्वाछे ललितपुर वडा नम्बर 8 गोसाले उगु लेखक फेला जुगु ख 2072 साल वैशाख 12 गते या तपुखाच क्षति जुगु बालकुमारी माया देग या पुनर्निर्माण ज्या लगभग 90% कोचाथुङको गुदु ज्याजुले बालकुमारी देग निर्माण विशेष निर्माण समिति संयोजक बाबुरत्न अवालेजु जानकारी ब्यादिगु ख थोइजोले येला वडा नम्बर 8 अध्यक्ष बाबुरत्न महर्जन जुन स्मारिका पिकायत वडा पाखे फुगु ग्वाली यागु खधा दिल नाप ज्याजुले छाया दिपी हने बहपी थिथि व्यक्तित्व पिन्छ बालकुमारी माया देग लिक लिक चंगु सम्पदा तेगु विषय न खनेथना दिल बेक पिन्छ थनया सम्पदा त अझन बालाका यंकेगु बिचापोंका दिल नाप स्मारिका प्रकाशन व्यवस्थाया संयोजक हने बहम प्राध्यापक तुलसीलाल सिंहजु अनुपस्थित लेखक वर्गते त बालकुमारिया इतिहास नापनाप मेमेगु थिथि सम्पदाय विषय न समावेश याना चेत इनाप्याना दिल वेकल स्मारिका लगभग 350 पेज निसे 400 पेज तक दैगु जानकारी बिया दिल।